Kei te whakawhaiti mai ngā kai waiata Māori tau tohito me ngā kai waiata Māori tau hou. Ki tāmaki makaurau hei nei rangi whakatā ki te tautoko i te kaupapa puoro kua whakaterehia nei e hinewehi mohi. E whānga ngā hau kua whakaritea e ia kia kitea ai, kia rangona ai hoki ngā reo rōreka o ngā kai waiata Māori. Ko te pūtea ka kohia, ka haere ki te Hinerau Katauri Music Therapy Centre. Aneira, apere wihongi. He whakaawe mōhioranga, hei whakaawe i te iwi. He whakangahau, he whakaatu ki te iwi whānui, te ātāhuatanga o ngā manuti ori o Aotearoa, me ngā kapahaka, ka mau te wehi. E whānga kono he te kohipūtea e karangahia nei ko waiata. Rather be underneath an east coast the moon with you. Ko ngā ingoa rongonui, ingoa hau anō, kei te rārangi kaupapa. Troy Kingi, Emma Paki, Ria Hall, Seth Hapu, Kirsten Trito. He maha ngā tāngata e tautoko ana i tēnei kaupapa hara mai ki te whakaatu ki a mātou te ātāhuatanga o a rātou mahi puoro. He taumata anō hei whakapāhoi ngā reo reka o ngā kai waiata Māori i tēnei marama whakanui waiata o Aotearoa. Tēnei kaupapa mō ngā kaitito waiata, mō ngā kai waiata, hoi anō nā wēnei kono e te pea ka whakanui te kaupapa mō ngā manuti ori Māori. O te tangi. I te tai muri o ngā kono hete, ko te whare whakaora, ora au Katauri. He kaupapa tino ngā kaumahaki ki au, ki te whakanui tēnei kaupapa o te mahi puoro, mahi kai waiata mō te kaupapa nei mō ngā tamariki haua. Akāti kei te takiwa o te whiturau 50 tāra te utu, e tūtonu ai te whare nei me te whakaponoa mohi. Nā ngā kohimoni pēnei, ka haere tonu te kaupapara. Hei te mutunga o te wiki nei ko ngā kono hete e rua o te whā ka whakahaerehia e mohi, ka tū ki Galatos tāmaki makaurau. Pire wihongi, te karere.